try to remember. But if I miss, I think I will keep in my mind everything like this. Wala ko, tuluo lang kanto mo ako sa kali. Katmok lang kami sa Eagle Seals. Ay, oy, malungin ita silsin mo ra. Tinigil ko kung sibit ito in meter program na kasi sa akre na afternoon. Ako era daw mo lagi ang tinigil sa akalo ng itarbe kladro was gel kaldamam malbloon dia kan Mr. Tiang. Ang inumang Moses Udo to. Abled referring il mo ra Taiwan. Ako mo doon ngil al tutaw. Ngaraw guru il amora open heart surgery raklugo ma kyoring titigil rogul okya kara akaw si sa akli maga lulu direle da do makantang atring bol sa bel kotrut ter klolo malutel me gukterutel amla mom si abatingel matang ulmi el alsil se di nga makambes ma a Jackson mo. Kasi di mo na igil, tele la a program rakaw sa akla. Di tiya nga wal toko betsel. Program rakaw mami mo mulubong program rakaw sa akla. Na mo iti urak. Ako may tiyalo naging rakaw mami kaya ko ta akay titaboy din nga raw guru. Di ko umara wasing gina del kuk rokul tuwa gina nga ngaw ulen mga endangi gitu komes wasing nga nga amnom itu teringi tel kasi sa ak mga ras med di improve ringi magila mo mutel men di kasi sa ak la uri tel program magi mo da star mo mismo di malbeklara mo understand de meringa sulira ada mo me okya kar mo amerikan berkolit ura kami kudu si orgi kong lekor ka jak pada ura program. Okay, malungil. Malungil swelbel morkawe, ura itu kau makambes. Malungil swelbra audience rigide mrang. Garuba kamla decided masegi mo take a break leng. Akal dama mara Moses sangara hospital menggora. Ada kalungila ada show kora asub. Oo, hindi mo take a break isel mem Moses kung gi almutul stat. Remir rubaka. Aga tapi raga sol ko pamsada igale opinion ra at rigale belus article ra Guam leng del ngarangida Guam maldiwa belao kada island so lang dia ka mal makasar resources sergid mal depend ra tourism foreign federal aid mang similar ra economy rigid ma politics rigid mang gora dio sisiw mang swakal ko di mo o highlight tigil kakidele Joseph Ariola len kora o nga sireng kora oltob dur ending kora mo touch sa bebira politics gid mang kora diswa kalo ay sa igang kora share kora oltob daw do swed ngal Joseph Ariola akpalwasi atara ang mal popular pastime ra sila kwam selvo ng okay do politics di criticize our leaders sa government. Gorak malwasi, tagida gora mal warga coffee shop mal all main topic. Kung das ng birubangan adirek di magal coffee shop pergidel. Oo, hindi ta democracy mangyakal duulel ya. Yakal personal arad. Malwasi, adara kwama logo kada mal klo hypocrisy tigil adalet mutugoy dia kal follow al ubet mong mrula opposite magmalwase sel aguk mania senkyo mang atirigel social mormur tumakabono ramla mostat na modar sant clear Democrats, Republicans, atirigel independent adra blua dil malak malwase
we need new blood. Logon sorry rab es ras el mora government. Alup es el bol senkyo este de senkyo radio sisiu. Oy. Mang mas triga nga bay gorap adi oldurokar adal mong gora dynasty. Luwa triga le politician da huri ping el same family. Alakal Marcos and Aquino triga di imor clan. O manggagit adam lokal waisay. Ekbal wase silver time suada adle korabke we kloa gegagarni silver office lulu lo relele keduk nam o claim pa se ngamal ibulgol gal ade mal keditar ngul o number ko klubul ngul oy number 2 suada accountability suada trigel leader mong everything really make sure magel la lorula follow up alub alabong tuguk timon mong el modibus menjar district metigata number tana omar tira long legale politics tir ekuk pelwase selme egal promise tigal leaders rakwam ing temna recycle egal do social promise din sa last election tuguk me promise gi demong iwak tiya kang aral marul. Oy. Tadi mo mura comfort zone namo ngila dang clear. Hindi nga sir mo dong ok iwak tiya kang aral es. Mangganga akmalwasing kadamal careful lang igagidal el politics gi rakwama they all repeat. Mangbulwase adital mo ringi a change agirel nga risk tigel leader mo nga girel take a risk material al senkyo agirel take a risk ra SLR. Sige da lo korgi direct mo open na government mo to kay kagile public hearing ma interaction ra adrablu ma politicians sa magirel mo tok number 2 ngagil guktara amlu sa direct mal soka tingel kela Ken Leon Guerrero nga direct milu sa article ngi makpugi malojo or urleng nga tita tingel direct gora amlu kor tigal politicians ra kwam malwase a government rakwam of the politicians, government by the politicians, government for the politicians. Nga ulmlol waising mula sa tigal adal maro visa di mol di til mru la kukti soril di tiang aku kora di klogolir. Ena mo dia kal follow ay kal promise mo adal ablu. Direct mal criticize tir seral bol lotobedia Jeff Pleadwell abalot takmo senganga al bol file yang krel ngara balot makrel ngara ID card ringa kakmo mong excuse tir otobedi melan na mo dia ka independent mal di Republicans mal Democrats am arngir elang mal complain mas ngaram di mlaka public hearing rigagi del tira out ng galat mangile Ken Leon Guerrero amo saitra taramal koramal trouble gul to el tingin la Thomas Jefferson labi lugor ngira back in the 1776 malwase when people feel the government then that is tyranny as kung magdala madak tira government itel anamo tyrannical government na governmental el trigel destal adel til wala ba krisi idakal sorry el bro sa gat krisi Dikwil was say when the government fears the people, that's democracy. Mas suma government na madaktarar and sige by democracy. Akum da sulbir bakit tagi del tingela Thomas Jefferson bel site ringiya Ken Leon Guerrero amrang. Suma government ajakal madaktarar tirigan na mo dis murulagel sorry. Maldi warwa Stalin marwa even Marcos, serabol, meredad di mo da rin saraan. Galvins pulu. Oo. Kasi kami, wow, makikimuro lagi somam kami di orange. Kaya sumukam tor karomen, ridicule mo dibus. Lato may sa South America, Latin America, a Peru direct lang Maria right ringileng. Tekmalwas, ringil al presidente na mo da orange sa kamam. Mangman make sense. Akti say tay ka gidelen, gida madrak kamas, medal mo almost ng Josisiwa, a politics rigid. Di at the end of the day kami rubak. That's what democracy is.
Hindi akal perfect. Magandi malayas ringi, malayas ra a leaders ringi, but that's the way it is. Kami imagine na tangara, a North Korea malayas ra anggel Prime Minister si President. Hindi mo dibus. Oo. Maom nga ra Soviet Union, kadi criticize ra Putin, kadi mo dibus. Hindi mo, ano din lang kumel. Why say? Oo, mag tel system hindi akal perfect na democracy. Magandi malayas ringi, di malayas ra adal mo. Di that's the way it is. That's the way it is. Awngir ngiyak mas self government self magnaw matak tra adra blu. Isigidiak awngir toileng. The tiak loklen. Our politicians of the rule are. Ulit kulwasi. Leaders are public servant. Ligida public itira servant. Mangmal make sense. Makmal mugiwagal tigel tiruruba ka kagidile Kellon Guerrero ma Joseph Ariola. Or urunding like I say, tiagidia politics engarabelaw. Imagine kami ruba ra ara madidangara abayal toda tingel gel kotten si ruba karsay. Agardi mo rata barogoy. Nasa kutiginged. Oo, lang kadwabal sa dang mudab adegaled ang garang di. But that's the way it is. That's the beauty of democracy, man. Sige ta tapiro ko man masahol. Gawai sing nga kamalong baralwasing. Gire del adma sexual duli. Hindi na muli usar buluma. Engi aurait tergi del mga ado, aurait tergi del mga ado. Why say? Eti lagi di target leng. Tangilay ka lobi sir bela o mura raklang argi del rogoy mang. Why say? Say atleta al de kiral. Kamla se udalay mo kamatingay. Why say? Sel talo ang aging lemra olbi lalubeng president malubeng yal state government. Kamla pipirak mo si ayel tamara was sa di budulngak. Why say? Leng partra job comes with the business. Sel hedlan ra alogul la doru ra dangar olbi ra kanula especially. O asya tial la algumringi tera adar be kamam om tera adar be law. Why say? Bulk mo. We the people. With the people. Why say? It's an interesting el giredel. Siya ul mako sa aklang arnging. Kadum ada masawal. Why say? Di dia kada bote ngalakra di algired mo ngalakri. Madak criticize the government trigid and jakal personal. I see. Gida practice klisi del constitution na miliskid. Ligida rogan na securing assembly na di 2% Why say? I see. Oo, ngoktoy sa adang ilutya. Kaya kita ka Oo. metri. Yung self first amendment, self freedom of expression, freedom of speech. Kaya nga di kundaswa. Dito ito da. Kada di minum rumor tira for security. Yes. Gati na kan mamle why say argument tira. Terkait omel Leon Guerrero Mariola. Oy. Kamal di mga guest komul di erase ang clear. Chance ang clear mga krabela when kamal di skoy. Modar belaw. Madbelaw. Then pastime Palos favorite pastime politics di rin. I see. Ding maral kada ngungilar mo del kera democratic country. El sebe del mata toera government marmara del me ugargaritir. Sira abertir. Leng amsisi el demokrasi au tuirar adra bluk mu do swir matigingir. I see. Lel sum modern seid mulorgil mo authoritarian regime at demand the strict obedience ragaw. O ibang ta malago ya ka kira mo tira kay logo malo bang tyranny tukim ka sa adem lang wa dere mga dere tel blum. Kada to se dia kal more ka sa ul do swir matigingir. Ako mdas luwaseng gire del bek every now and then kita malgor oy kagida do. Kita mo simbay, kita mo simbay luwasit tiya ar minority di kaya tingir at sila system. Sila bila tamak mo simbay luwasit tiyan majority na mo dia kalo makareo ra minority. Ay gel lolo ko di agay sin point sila loru ra PGST. Remember ra PGST. I see. Yang nga bibira kasay majority lulto dia ako pesil tax reformer tier. Di mnakatal na hura buhay. Titingilon oy tirar buhay. Ya kung nasisya danger sel sumong. Mo dia ka kargikir rogul at. Le majority agiri protect our rights our minorities. I see. Muntoy matoy tirang ani sel nga adil bilte ka otel girela.
Alakat at adu ulwaisay ito mo lobes. I see. Mon mo druta senkyo. O di obgo krato shik mo nga kwasi. Como kauklat mundial senkyo irgumi. Mo senkyo bread. Senkyo bread irgumi na. Ang ulam important gira del mal investra am sisi lurior improve educational system rigi educator ngalget. Say gida lemsira arang ngalget adobal counter togol mosab elmo oito tura togora a democratic form of government. Democracy ma togora rule of law ma governance. Marmarang til anga siral digololas tial bilasra. Agagi der adram government ram rigel. Ben Franklin nakmalwasi. Girel mo ngria free education. Lek mo na siya di talbo lungil na democracy. Girel free education marada magigirel ang alaka am suba amrang ma rule of law mang selot to dia uldas wa government adal lorengs ma amadek se tiang ranga man ni uchi dingi. Directly going back a history mo mutra temela Aristotle malwasi. Kotang arbabal ito na discussion na Greece. Asilwad vera academy ng arteng edo politics. Rosada politics. Sina ko tang arbabal discussion. May say. Magtiang ako back way back at mirarwa Aristotle mawa Socrates. May say. Diakal ba isal tukoy. Tiga ini sira adiwan lo mga dere adra especially adra British. Mar adra England. Di ili setial di imol family mga dere kita rokuya. King George. Oo. Maun mga temneram brigade di iti ay kita lungil tukol mo adra pula adra rogi. Hindi nga niya bitang aldir ka menentun dari. I see. Tinggal dan mo matangin wasya ate elemara rogul tukol koto global gur ti rogil government te kirat. Wasya utrigele milsa tegele American democracy at mo say the great experiment. Dan diri ka adal maruringi. I see. Teding ilwa selul dasulmle tilogra Greece ra democracy ngul may so lang tanti change ngil mo fitra system mase asku ma ada mong tumilawrele lar adra blong ada right tiril recall ngal May say. oo hindi ka buktibol secure gal mo for life Yeah. term asku mo kami stikra a term ra ka ngada right tiril nga se secure lot daw Plus ang living document. I see. exactly Apolo libas sergir ti al document. Teka ko amin terngil mo ra pesel. based on timing Based on timing ma change ra blula. rula Sel maral amazing al part del tial journey gidra ay are kada maral mertel mi chisungil government. Kada elan di gidel mga dredder gid di gidel electoral leaders gid tirgay gid ya amrulala alula taxation ma alula education ma guru defense and security marabe kaltoy. Di kita malmo imis malmo lalak le malo mes engilo say kita nanya choice riki. Mlesa be the mood el smisi is el traditional form of government magados pe ngi ang utial tora democratic form of government eri. Di selgo ka udas maklaw marang alwasay ada sel sumo ko mabrut araw dudek ngirel ngarnya udos ka matiging kal kirel tial government. Wasu ako mula tengah-tengah mo ra government. at taxe mamaklo bul Kaya nga representation na atal mo sige. Maigay dia wal gora amlo iwuset ti altoy. Embargo e kato ngel wasi okay el aga rulia form government kato mo president o olbira lulaw e moringa independent judiciary. E moringa alam el tirar adel lomdas we melu se ra tokol dira la sorir ma tirir ti government. Embargo e ruling. Adital issue na kami robage tel system ng aringi demi adaptra el democracy ram rigel me mutel constitution ram rigel me kora amend rigel mo fit rigel ngugil adital issue na at masige adre belawa aringi sel custom del manuel custom ni direct soal mo to melia parte de democracy tel omlang mes aruba kami mukadamuk masire rubak ire bora olbil kung magkatangari king alam say ida game secure kaw maruma ka tong perselo menteri adel bel secure tira nga say debate menteri rubak aruba ka dim lakal
turaging alel because ang senkyo, because ang bloodline ringi tilur say. Maom lang mesat mur olvil hindi ka sa emel, debate ra ko to kluruba ka sel state. Mang vilal adi amat ngara ka topada, lagat lang mesra rubak. Mang sige di tal tultiang mang actualize ra ka mama adra ngora na mostatel el mega plan mo to rubak, not because we don't like them. It's because ang diya ka fitra full democracy at ang arsel dim lang mesra rubak ma a debate ako adi ng songs lang out of pure respect. A respect of top the Rick di ngil. Iset dal tour say mo ngoging lem en namo dia kal klok tem ravlin. Sige da mirura ka Minter Orange Jackson. Ma tira adro rings. Tidi liyak. Monia House of Traditional Leaders. Tiri lo bukul order rogo maro bukul ngerkelde umarara mgetia mo ilyak li mol blay. Ekdi appropriate Asya seludaw doon maududir. Kaya nga di ram sa da siyo kang rablul oryor. Hindi kan si inmet mura al sel olbetiv ako state legislature mem sa da proposal sa tir. Alang nga niya the sweet sendiri mas speaker ang ulo ka process. Mang nga niya nga di ra kabalment hindi sen nga di ra ira alme. Di ka bil tulor gid nga ka kita kambes nga aktong oklel may betul yang ngobuto ka ngari. Madi kasal sa di bay tringilan kay tuturo ka mo. I see. Ay kita igel bebi na to adro ora di ulo mesringin mo se diak tiak gineten. Mela mo mesr tit mru rabar tire ilak mal dia ka kan tira. Adi today operation ra maklangar ra sta matastar. Ela po mesen state rang yaur, state rablilyo, mas state rang iwal. Ang ruba ka rin mas state rang esar, mas state ay kan amara mamalagayo. O mamalagayo. Mang along tokol state. Di semrar ngire kami ruba ki ok moral tokoy mga adal ngara ududel dia kal mind del change the system e mal di mo site tial constitutional republic rigi mas tianga mi chusungil government ridinga segi di mol out tirigay malu ba to relocate tir yang sal out til 100% mo se bornya blimiu e kom otherwise ka mam di dia ka mga sel olbil di bait lo bang ka mam exactly democratic government kasi aul mo say ngari adal me secure kamay gele oktoy so secure kung mo yagin len swear ina bebula bibilya may say alin bibilya e ganun ko kambes bisaw na tax rangak why say bisaw na taxik why say kaya kasi interesting subject ang ginedit mga tmokar ngira vehicle sales kaug po nga kambes hindi sa gid ya beauty tial to ela kam sa experience la Coro State. Mamleway siya gid ending tiya gid el klisi irar citizens. Ito kasi India tiya na mo da kalorior. Hal ko nga boda boda klisi edra wat meral la. Boda magid be the petition e boda sexual change ringi. Kasi gid Coro State la change ringi. Mela ay gagid el tokol be bira state lo malgoy. Maybe ngar omrolel lo sisiu lo hindi ka ko sa yung ngoy ngarang ding aloral mo yang ngar adal amo girel mobli bold enough ela ka mama ngaura ka gidele bukura ka gidele victory or palau amlet trial meruda petition I see mandi birur ngil mol mo seorang kukigang mengdimlol mo kara mamratel mol mar mang askuma adam rule segidel petition girel blakar ngulul maral solang educator adra blue masih tigida bay moral system media ko mengita terubak tasel morayik lengaria ko blirir etangara payroll ngaria bartir is real mega comment regala hindi ka 100% riukil out mo iga masih tiang di separate House of Traditional Leaders ako mas mal dior ra adel ngaria motivation dingi le system as allow ti give ya dia close asimra ako mto sa imol Lorek dengir el alsils kadamru dengir politically kadamo siang kio lol tobdertir I see etir ga direk mal moklo a family tir tial belau de keranse misel bado tobdertir ndial se ed di melgora wa arangara magtir wa se melgora bekladem to de gibril libiu dia mora balot kada amend na constitution kita kada makararing mo
Ako mda sa ilang time, manglamlam mo sa mga ruliling. Malam mo klo division na tradisyon ma elected leaders. Ako may tigil man na mo klo. Kaya make sure that the separate ngil tablong, yung mawir tiltero. Mawir ka mal confusing adong leader wak ma. Armas maralo. My understanding era bara itu ka director amni lu sa konstitusi state oriore. Ngeng kachutosi serak. Oy. Limle bagawal start the challenge sa system Oy si. ularwa ibudulam lo diakal el mereta government temloringa governorship electric tirmang. Mlaringil mo to kan abu or el multun mo Governor Yoshita Arachi. It totally take the government the bangin ilang by amendment. Hindi akal ko by force. By amendment travel elan time sum kam sa mo abukul order dia kabum trura Koro State Legislature. Kadi mo trura kloba karablim tiragi denartia. Valura imeliga. Adir kabum trura kabum trai imeliga. I see. Patemno terur ngulbayar ngi God bless their soul. Hindi partially tokongir mas kongir ubang walu ben jakal ngi kolo government sum jak mistake. Ya baby ratra government arubak. Panatik sa soy surat sila. Hindi ako tukol umulo makloba ka beraraan sila. Ablilom direct leklo issue tilen. Tira bori swearing in abibira gingalat tulo ruba kami claim agel gingalle. Batuguk marakor tamang. Jadi ko sel merela. O el ang mang. Amran niya malgik masendia kami rubak agi mus kumiu ka budget kumiu mabli miu kom kamin tagir rugo largi morul hindi dia kan telur kemam debate. Malu ba sa tas yung nga bulung matalaman. Sige. Sige na ba klo atira klo issue. Ay di boxer tial nga ke adal baya tial no mer sandeng the whole week laknara Taiwan. Okay. Sel al tiang every year at rotate terngil forum tiang forum 2000 len tiang forum for democratic cooperation. Ngulumu ngaringgele adra sekyale sera label ngarnya igale communist states sa Eastern Europe Czechoslovakia dingga nga hindi semla vi mangilang ka adra sekya batslap habela wal ngamle foremost dire sera temela USSR communist liga hindi kal malmle nguluba tuy ra democratic reform ra igale Soviet states aligned states tamle invite rang almang etiang ang arniyar 78 other members from the academia ma think tank NGOs ma foreign governments mang one week tiya ulak mo ko rin tiang atara igel forum kamong ngarnget October ngi ko kora ngungilar ngumul kora ngarngia blam su berni tiang mal focus ngi kada ang wasay ngwada the share experience til ma success til counter authoritarian regimes tyranny ay kagito dira bebira tapi kal boto tats disel mal interesting part tiang ay tactical uspe ay gal authoritarian regimes let's say ulgo mang government ngigel ko oppressive form of government they are respected for human rights and freedoms direklo meso so legay nga direklo ama kamadre nga dia ka til ngara military hardware dia ka til skogi madial ma boys ngarinya non lethal warfare to say cognitive warfare for example wa media ma direklo mrula conferences ma meetings el pusra viewpoint til malu trial change ra mind mo sengela balul kira ngarral to koy masela bo el osader niya ku meset tiang osi ay ganga maral abunay to koy ling ulo mong tugodra osi tirga nga already diakal dulu osi truly expect el merit meringira kluguk ay ganga take years and years long grow so
to invest that time and resources, whether it for example, el al time es el mal close to tial region tial Indo-Pacific tiang a terms el blel coin ringingele former Prime Minister Shabal Shinzo Abe really free and open Indo-Pacific bisa really mergo a Trump administration ngu medire ngu remurt melang social dosa da to era local soldado trade and economics and wal rebre ungel tegi the clol bayong ra Indo-Pacific ebrol ngarangi sel el lulda sel gora theme to era to ba safety and security and of course te to gora magama so ngiro segi da mat clol to especially sa sungulam sa Taiwan kamle ambassador ma Taiwan adal bae dia kasi ambassador Taiwan dia ka mo sa China ay nga wal nga karo sa titila government nginding sel mo sa makal marayan kita na berbelaw al tit mas suam ka nga sel tial toiling ngarangi sel el guk tila sinal el demand rawase gira la blue absorb one China policy kita guk tiya kam guk mla establish a diplomatic ties with Taiwan maganda recognize ra government of Taiwan mangguk tiya ka to salmal in favor with Chinese government maganda nga al set tiya to era safety and security ma the overall scheme of things di tirgal ara malmulom sandir len tiya nga di om tok tam ingirem el mel mo apal sra ade medangel wasia sel sum tela apal sra ade seng sign lang high blood ang giren magarang igay len saya urerir mengirir musu beringi tirgal ata awal lo al mutial tora safety and security ma Indo-Pacific el mem temsu beringi temtenge culture kal belum economy kal belum saya lo klaro sengi mereka mengular mut yang wa ora sili seberang tungutial tulumul mel brain akal mem siligil ngun bergedi misal Kura makar. ya ka ora makar destal bor ngai gi dem akti segi de ora idu nga ko adim leso kalungul sel ngi tiang maybe talak club seng asegal mo Michael Babier sel me makmal mo share mo la detail ding taratol mal ko mal mo nglarong udangi Umulan wasetial aigal ki siugang arbelaw makli belaw git adina thousands of years in elang kada automatic lemdu asa order mo kay budur ko mo lergi ndak do nga singa raw ul ding ingrain na sila patangit lagi di kita tiagida arungal tiagida pa sure ko tial bulung mangarang magda namo mo role mol ma tial tokora demokrasi lembring la tur ngi sila patangit obligo le sila ko mo tras territorio government arubul beda ng okribitar elector ringi walong gar ringi el mol sila ko lorur tial gempo hindi niyang dikakridra trirar bli tigel mleme framer tial government beda tigel husura ka balur beda ngariya President Sali ngariya President Toribio ngariya President Nakamura ngariya masagi tigel mle kalib udoy tirgan mle ako tengar babal dingtang karablur belor sel time dito ma harwo wilter father yao dito swing el mora tiagid el kita o mesegir wase na ko tilgi na mo gira da chen sergin dito gira maldim naklom da suwaise mong tiagid el ideas ra wase tiagid el gira burungi lang mo ron lang adir el amle do swira le gira adra yun sem o bibakra ikra pacific mo ملقي هذا التاون ده شوية يبتو بيلدر سي كده روليل واسين مشيوغان كليبه لا أرجع مقدمة كوي كده اللي ملأ الغاري أولاد الرو رابطلو ده اللي ملأ الأذن غاري أولاد اللي كا الموترا السيس برجع قاول متر برجع ليش أنا ما إسبانيول ما إسيافال ما إيدويس تدري كم ديول سong برجع كده قلت له
Open na girlfriend, kita ikam le, mering lang aral, hindi mo lang ako uspe. Mering lang aral, hindi mo lang ako uspe. Dia kami ko sa gidal aspect ra makamade. Kang best mo sem la change sa blue as far as makamada yang. Kumese naringisel mo sa the law of interdependence. Ay gal blura adro guya lamo o parte tiagi del tapestry. I see. Ooy. Mga asko mang kami sa gidel tiang din dong lela ay Iran ma ay Israel. So lang itel bulu ada namo feel ngile oil am namo change sa aral la trickle down al meriol mo effect a cost of living na bulu ada tanamo complain adra bulu so lang isel al tamil ngaringa man si media el on the minute by the minute el online live adra bulu am dinge instantly change if anything that happen ra bulu you know it within the few minutes Mar adra bulu ilanga osper tel medial going back to tele tingin la ariola kada na mo statele effective tingin the leaders rabul manda ka do nga ramo they make a decision and then that's it kami sa tanga World War I and they declare a war and that's it kada mo ra makamate arada dil mo kay mangira outcome a World War II same thing kada mo ra World War II mangit mo saying wal mereka makamate kung ngya back to normal dilandiak Di mo Marala makamad, maradra bulo makamad ra mentira adra makamad. Ooy. Lako makamad ra leaders. Maadra adra gidele Olvira, amrigila na pass a resolution sem October tel makamad. Mga rebelti kasi kada mo impeach ra president. AI ang ala saide, emili ba atoy. Why say? Akum das sige AI na mo sa influence of tirar ade. Di gum das tianga ulam le start ra Vietnam War. Tak mo say amrigila mas el bitra Vietnam. Di what I do kami ngay sa umarakwame every night till open na 6 o'clock news sa CBS News Walter Cronkite. It was today and 50 adra Miguel Amlad 200 tel Viet Cong Amlad. Di tial body count adim lon mol effect rap tira anak mo say no. Nixon, if you're gonna run for president a platform mo rakawas kumukawa mo stobra Vietnam war game secure kaw. Masigi ding mol defeat ra Johnson Daka Johnson na dimlengil surrender. Masay I will not run. Lenomnek mo sa Alborur temo di asubel. Nga nga ple promote ra Vietnam War. Ako mes sige the interdependence ang man namo sisi ma ada Iran na mo speringi. Pero na ra kay speringi. Takmo na say kahalagok ta create AI edo to the internet buduk swing a bibira uldas. But to speringi ko ra propaganda di na mo effect mind rar ada matekmase tel makamada man na mo isongasi berkodo stobringi ang aramo akmong back in the 1920s and 30s Kakabin mo tingin. di ka adan matengay mang kredi mo di mo le other kringel tara inimirgaw di puri man surrender di kita almug tilmay di ka count mo sa tilang amlat a problem kita sa talbol count body count tigil na madami. Ito nga ligit amlat. Mo agad siya single to laba video til may mo to laba ka hortil drape in American flag mo ringil trombetang mga rang igang effect ra agagi dile arang tele public sentiment. A public sentiment ako tel troll partra effect ra mind ra leaders. Hal di ko kaya raw. Belum ada rogi ramlara. Most countries, democratic countries ra amnarsi. Ila Pacific en ngaringel foreign minister Tuvalu narsi. Nga kam narsel kuk NGO ak ngartial local think tank Malungil. dan invite ng almong. Trigidok na ra Pacific. Maro ko Amerigel, maro Australia. Ilan mo Klasyabal. Taiwan. Amlagi. Oo, tokol bulu. Kuliping. Malungil at sa mga segom share idea magkaroon sa ako opinion na bibira bulu. I see. Oo. Magdamadik mo say where do we stand among this community of nations Bukti agad wala agad di reptra agad le diong ek mo say this is my universe. Ano ba universe nga sir? Frog in a way. Hindi ko to important nga kablo all observe right kay gid.
everybody mo do a presentation I are see. well prepared. I see. I see. Ngayon bira ta maksir kita di mikisin mo do di ba brainer gitu. Oh, I see. Nga record amal mala data ma hasta sa giren mal silongo do ara de termo sir gitu. Enta convincing. Akmlo mlarnya te legal mlo moderator panel tiang ay Europe and Indo-Pacific strategic risk and democratic cooperation. Sige kita mle theme bertial. Maktira kan mortel ko niya ora idung lo asi. Tiak mo magararang ileng. Ma-actilur tira wala sa tapan la mlo ko tial group inside this panel session lo asi. Kumamar ngara Pacific asem sa Europe. Hindi agi mo dengel wasi ngara Europe mangara EU. Hindi nga ka ulit mla subit pero sa ngara kakarug sila. Lesel akmadangalia sila sa Europe akmadangalia France ngara Pacific ling. Ngari French Polynesia New Caledonia may kay territory ra France. Di France may UK ako dengel ngari direct engagement tertil Amerigal Blue Pacific. Selso mang EU engagement tra EU ablo ngarnya mo through a UN organization mora headquarter of Fiji margon to patanges wel Amerigal Blue dia ka direct engagement tra EU ding ngarnya presence ringi through programs ma assistance mira climate change ma ay tial sirak palita adu akul mistri de kas kaya question ilang adim nga formulate ta question nga itam amay gal agal ma teela aldo arir ma response tilo si teol de balam laktulo isi gitu kung lang rumula ka question tin mo biot o ay gal angir mo biot ay gal yung a question nga kasi siya do si Indo-Pacific tiya ko do lilo kasi tiang start tra African coast tra Indian Ocean el ngua Southeast Asia may gal Indo-Pacific el mora costa Brigel ma Mexico Caribbean Latin America, mera Peru, Chile. Hindi ka rin malbili? Masel labang tamol dito kaun. So akmo feel wasi kita adar belawa kada selo ndasyo do sa to ko kada ol ngara igel kada ngara practical wal ko concrete to ko kada mesara madame experience ni ditir ka ngara theoretical tidir murtal sira udaso. Oy mang Tamasado rin nga siya yung sabadil di small deal nga sel sorry. Giral nga niya follow up lodo ka tagiya other mulos asi. I see. Diyan interesting kita. Abrulan elak mo akiliwira. Hindi ka akiliwira nga aklam na training ra Australia. Mek mo na kalwasing almost 80% ra abrulan ra ilang ala control nga social media. Ra information mga rak. Ay kan toro lala ka through social media hindi ka adal ilmo madingi mang setra ako til most dangerous el part ra at tigid el magamad ra blula adal ay habla bol control segid el part ra communication Tiang subtext ay tial discussion tial 3-day discussion Taiwan ay AI masel tidirikan mo ay sa example wasi tiang tiadongu el help smisi at democratic governance. El tyrannical government ma authoritarian regime asabel mongul tomal la rogoy. Kan binsil gitu wasing ungil. Era kami ruba ka 2 meses September World War II atramle organ ratgora a media amle se Stars and Stripes. Sem newspaper mga black paseng wara makamadra Europe magagidele Pacific Yo marar ngil tiro dra Amerigel. Sige tamle organ. Mol mong akatamara television black and white. Amle ko tel debate la TV black and white sel debate ra gini vima agagidele Nixon. It was the first televised Ikatamor sel mo ringa Vietnam War mga domesa agidele real ra Vietnam War only at 6 o'clock ra Walter Cronkite. Emol mo nga dugok maral mel mara CNN ra about 27 years ago in 24/7. Masel mo ringa asel mo kamadra agidele Iraq engel adang atak mo sa tida tamlasen da agidele edubele kong mang kadomi sangal al sebno etong utuk tira botang
Enggak dengar. So tingin na lang dertieng. Ang Gino- galing, gino- ulme sa live. Minister of Information ra ira. Why say, bigin kami sa live makamade. Elang namudya kay kay elang kadang artiang. I see. Ada mengi. Ada mengi online emre eda. Like you say, a media amla change with the time. Masyado nga kagid international conflict. Ito ko careful lang. Abdul ado abang gedel dio message online 24/7. One information tilop na conference si Argency Argency mil 1998 till mo 2014 tilgay kita generation hindi Argency the alpha generation. Tilgay dulu si 84% tertir man news tertir logi wa social media. So sige. 1998 Oh, May. sige del medio. May lang itirgem na mo maklaw na mo o The story is clear. kay oy say tumla mo may na mo ile 29 clear. tirgay gid ya kansuma der betul news Tira kita lo ngora ada kita tial belai. tirgay gid Kita ngasih kita le age bracket. Nga kaswakal bay ko ba ke kumiteru ruba. Okay. Ling mlaria babi el mera agaw si sak. E uling itara kalwa si kamwes ay kap uy makmo umuyo. Metiang asu bega. Ti asu lo top der ngia ru rotra kabli raidit. Rabulur oreol lo aisel mo. Multui ra mangat. E obra del do ergamam lo rotra kabli raidit. Agilingay mo abilong Gloria Sali. Abo Mois Radui. El bilong. Rakabli raidid. Rabulur oreol. Maise. Legyo meral mong mlamodiakal el sibel mru lang el tialduy el klibilo lo tirak raw diri dela masyugang rabulur odor mablur belaw tialul deswa mamlo motergo korsera May 25 2026 at edet edel sandera mlame no Malaysia que onitrar adr oror mabrur belau bodadak eda kay ngeseu lo tirga klitial mlamotergok ragmam il tial du klbilo kokmal mesau tial dulu clear urot raidit endit dire kalmle odulu clear detail mak akwas india enak uywisen detail man ada mo bengel wase Ngarang trek til circle blil. Bolo ngira. Tebe club lile. Tibli I did. Adra ID be. Oh, ay. Okay. Elat tial babiera luru ringia. Ngalik iwi tigil. Sel kiwi tiak mo mtengi rohul wasi tiam babidira ngarang. Ale bay di gumuyuni. Mungwasi tiang babidingil mora. Abilung Gloria Sali. Tirob dra hablar a boet. Segi del blay. El gire radu il clubilum hablar aidit. Tu hace 1100 le gorgao e bilum Gloria Sali. Mamel adraidit amlu usil mergao el gire radu il clubilum. Agote a Omer Lem el mer hablar aidit mar adraidit. Amlam didia qablil raidit. Dia ko umungul mo umalang mesirgaw el mer adra qabli dia ko unduswe mo umar lem loldage mungudar adra idit se first argument number 2 yang wasiagi mlamo maningil mo ka muy malaya a oleng raigir rogul ut mara qabli raidit dia ka dingira amaklo dia ka dingira maklo adra tial qabli Ospe audo del morato era patengem el dia al claudengera adra qabli kam lang madastal ut mara qabli lil mukhlok lil patengem dia ka taqawdenge ra maklo dia ka claudengera maklo adra qabli number 3 kam la mob la takla el ngania di so ala rungum
personal interest. Ergar at ako umalut kalduy. Dio batatrira hardim ke karel rengal game. Ilmalal martir ray galduy rakabli ray di. Tirgal ngal akmal magegre en dia kan sebe langar elir el ngal graya el ngal el dia gaureri rakabli ray di. Ongewang Kasi gamang lo osenge la blur oror mablur belaw el gire la maknit lo mrelem el morar adra artial gabli raidit madir bebir adra artial belaw ablur oror mablur belaw am asar ndir atletelem el lolda alaqr omri dragabli raidit luldi mukra o tutakar o odam marbebir maklo la adra gabli o ngayon maldi ako amungul mo malang mesirgaw el morak klobakar bela or klobakar ablur or magamlak mo akmal obra dal maknit el toy el mora rubul or el mlao maknit el toy el mera gabli raidi kamlo sois berapa era rubul or el mo malas man mga dere retir e melgo mo kataluul rado ilibdul tiya dia kalsyuka o ngelo lama magyolangit tergaw moi taal sungum e mera abli ladir uldak kiati o iraget October 25 at 10 a.m. Agimle klitmokl el momod du urgaw gir laigal toy el bulduk rebab el gibla dimla gome on ewit adir ulda kiati o iraget amilu sile urgaw sila December 5 2025 lo lingitra response urgaw ru era December 19 edimla kom respond on ay kamlar mula betok lul tutakla el mora gargril lul tutakra adra idit el including rang iraiglaw el trula qabli iraiglaw tira kalamru rawai ato rair anme onge tiu bo da mara ibdul Alexander Mrep amla mutrgo kra tira lo rot raigal lewal saus el melur rado ilibdul logi wa togora a ol ngariakla ra al selak lo bagar oreor ikaw adi mo umtok rengi mentirga ruba kamla mo mlamora igal bebi radui emlai emlang mai rarangara mati edang okla aging elir itirgan ngelgem amolut kertir adia ka urelir en morakab leil ay kapatoge halimo moreng si mong kasi audo dul mo laban mora alsang raidit adia ka ludo de la patengem le udo dul oling ara utum raidit en mola lol tog kemelemor melospe ay ka ludo lolingi la utum raidit logong ududem kau mutirgal ngelgem adia kalamal malta ay gal betol teletelem maknitelom relem akmal dirga ka atal magatmok lemal ube endub rabla raidit ramna bilung raidit rablur olor mabelaw akmal kolta lesam aidid el mo oaitia malmla mo blagatakla el diagal sebem ma diagal girem el malmol el telul rakbilung raidi malawa iseng ultuir igal
malobra de mlamdung tial babir talamal raun udili dilla rasyugang argamama agra qabli raidid lom teigal awal sausra tilo taboet ngarmesungil may tungul bay eso mamlo ay sirgaw maigal tretelem adiak tretele la bilung el dra la abla raidid tial duik bilung adiak kloklem duik kloklel abla raidid Malo ay se tirge lo urot raigal klo al saus raidid amot mageng ukti al klebilung modiak al telul ringi modiak am telul ringi le omre le ma mera ar adraidid rablul oror adiak al malmal idiak omul ma omlang mesrgaw el mlamo omolt raigal rogul maknit lo omre le el mlamo dung rbab kamal masaw le mot moklab dingin bolmol مرول أمر الليم الموجود يا tiang ablel saing ringia arma asra idi dado tirak tel babien a oro el 3 pages agapir tel babien amor adra news mlora garngap mlora ngara magti marubul oror mlora reklay maibi reklay mlora kabenor oror madra la arngira Salvador Rudo Hermogota Ngora meso kal muy waigang leng kugulumu bisa adra tokora syugang atokora senkyo di gumda sutia kita amla otil mergidir wasin dia kasi edel mix ay tablo giri al adra aklebela orgid maklebela orgid ku kumul ni matmo kargi ngati agi leng al suguma tial babir amla mrul mang babil ngir mang dia ka kan gidir Adi question ma ako rawang kani kasi tiyan mo na kani tamakara mo pre tial lidit government tial government tial gabli raidi mo prida tiang mo prida e also mo prida se tia wal kora tulula government order tiang manggangi tial kilsiwara ablul order interesting babiar makwasin diak tela ka la mo yung tar busuleng direk ka tal merul tokora altang la merul ding waigel molokoy ra angaramo dimla ka teme den mom tengel dia ka den mom tengel dimla ka social media ditigira blirir mang gimya malugel matengel wasesel el voltor uba arabal masim dia ka teme den mom tengel wasingara aldo duran sel bay Dice el volver el top da milgingir wasitiagi da miltip enseguida da waqtul tirak ngil imol bulo el amla moria social media tira tega advantage la social media e oduru klitian mergi de huk ngar la dismo di uyui mong adi ka opinion ergi dirgere la igandi abai igumda so most important part del gire del lo meseringia adre mela uro gul gidel ngania tel gibl lo mul ergi del morakli belaw mashiwar belaw o si tiang tomlitiang kisuga a national government ma state government ma every reclaim material bebir al master oror ma master belaw rogo tulitiang lel so kumandiagen kumaka expect ra ngalike kel mamulay ka hindi kaldo lelem la mo social media ma newspaper maro ay nga newspaper ba social media marogul to koy mong namo dia kasi may singi ako na singirin smoothie girin mo kredible ngaria mergengel oror ena mergengel oror ngaria mergengel ay betul mergengel ngira kala waise aram-arang mergengel ngira kala eta mergengel ay betul terbay tirke kita girin smoothie ay ka maklot to koy hindi suko mendiagi kita uspera turay dara agaw si sa akl you know en hindi ako dengi kada kelen lo blalo mula sel downfall ra
tel ibala orki lo ya ka le aku mes ni alastel ngani git omul leng ngania blikre ada sil dongo yutis hal ngaram ko mal loreng sa tingit tirge ay gam na sen molgori 1998 el generation mea sa ngaram di nga kan ngargera udude ke di nga kan ngara school di nga kan makarang di at the end of the day kung ulun ke sigita di dulan marina ka leader al ke krel beklo with this letter akun man meswa kan uyui akum da sor adal in especially ro try di ma abilong tigil wase mle bilong pero tira katil babel mla modi al bilong Yang bagulang effective immediately. Exactly. Jadi one-way street, eh? Hindi ka, Exactly. Siya chance gora a rebuttal uben. Hindi nga rin babel mortil wase mle gere mera December te lang kita adu ingin dimla ka may mera dimla ka may so this is their final Yang final gung. oo hindi ay kaya ako to ngayon hindi tiyak babel akmul wase mo akora bo simbara akli bela orgi the maiga rogul try ngani sel sai dergi del mermud lolsi aiga your rol kamaldil omlut krak lobak omlut krar mas ay aiga yatap aiga di tereng kadam Ela kum kam kora lo atas destalo de siura ira de bora Akum daswe bora idung akum daswe adra bulu, especially adra orior at lakmal wasi. Mas kumang YC. Next question mo say, magtaanga mo o marartial es tagi del duy, eh? Letiago to krol duy. Makluwa influencer ngi le di tal adra oriora valor ngi letial oriora tagi da center economy velaw. Mar foreigners malmit mo sing taanga a female counterpart ra chief. It's a big question mark, eh? Sige da. oo hindi ngani si tila nga tira karatel babel tirge gi del representative regel folgobli to tira krakuk tele tele siwang tirge amot mage o misna lang aligir they within themselves o misna lang aligir katut ke review credential committee kraklela a review molmong other siyang klelen ken lo mara ngil mora arang gati ano whether yes or no siya do tira krakuk ran other ba mang awul ma ko meser telbo el babay ang balwasi makamamalngal kara atabo etama Again lineage, eh? again four lineage. so boy tamay tungol bay mga mesungil ma omtilo amna decide luwasing waise enggal bilong amasar omtilo umasa tabot umasa tabot Mansung tangan yan masa tabot melalui sa ingra babino sa hindi ako mlamog ire men memetengan it's hindi aksan bedengan hindi kakatal to witness cycle wise di tiya partially democratic later Kasi kung may Bavier rara democracy directly diwaya agagi dele England sel crown king McQueen adiakal necessarily personal Toka England. O England at kumang king aguk mo dami. It's very trigel o bloodline. As a real mo to be thinking ade ordained of it's king. Or even queen, you know. Gagi de kala olela aging England le. Es Lila Epstein blado diki. O Prince Andrew. Tiyan man ko ikaw ba ise? Kasi di na nadal mo bakit. I say. O ulit basically to preserve cell title. Ma diuri sa dro ulit sa title tiya do muldo ni. O mas kumaada mo dakal sa el rulia duri sa il do you number I can see why they're doing that and tumitel ako kam ko hotel do sem kam be teatro ako trabajador babel el blado iwi. I say por ahí doon etiang to say I am deeply disappointed is an understatement. This is heartbreaking. Dimla ko gisalwa sa in my lifetime ako mesa away take it. Dim kadamla mo ritiang point ang artiang. Tiya sera kamu yurgi nga ka tuluka wasay. Ngarnya ngo dal do say di. Waise. Kada mo kana sum klitial dia kala waise.
Interesting. Lalu another question ako kasi, matiang sa eldim le tire eruli announce raw era top de telva be marawai. That's another question, eh. Nigda like you say, kadam lamora a media el time. Kada mo espera abuay kada mo espera nga rang klila Public opinion. Public opinion. Beturo ringin sibil ditil hindi ka kangger gidangi. Hindi sorry la publicity. Leng legal guk prior time engkal masang utitrin mo ra korte guk masaw tira. Ay kan du tira korte mo. Ngwa ko ram mo augurandra democracy usogor agem ra traditions mong question na okay abi ilong mo batian mo na court o ngaway nasabihan mo adra lasin mo di ko mo ng mo ra tira mas tel bro Lawag special procedure ako, lupa siya nga kin uwehara niya maritara pura. Bakura o gagil to han bringin mo sois O ay masi. Au over ako tegir syugang, eko mora mediation, arbitration. Ang baldigang se kami kay ma file. Hindi ka tiyak lala ka sa mora mediation, arbitration. Tiyak family. Tiyak clan matter. Tiyak clan matter. Diya ka dang tedimle Fabian Mergida makuyi ding kung das hindi ka opinion rigid. Dala di mangira outcome. Kung das wa club gud to ko bekl buigir oreor man ngal ko oreor man atro oreor. Mo ngilom tabat tiang. Din dia ka swata lo prida blue oreor. Lo ya ka akli bela orgi. Se dia ka ginen waise. Abala tik se oreor atara to ko. Di akli bela oreor. Agile del ngarahar tergidinga del kipringi dia ka lo prida. Leng al sumarum prida ngia tilga gidin ngarbab. And then jero silang molo pri. Dito gide baray dung eh. Ok moral to ko eh. Jadi kal heavy opinion nga ke mang ya so offend anybody hindi. Ok moral to ko mang kan maasa di accept the tell letter. Bow out ek mas it's okay. I will accept that tiging you. Leng syugang. Emo dong okle forget it. And then dia ka problem. Dis ko mang challenge. Enge ba problem. Why say? Diya ka ngaw kay ere ka tingon Morise. Bilyon Morise el alsils en mom ngulbong or tial program ra mamra ka sisa. Lamo tiura nga makambes sa facilitator tiang. Magi kay titboy de kuk mo harmon yuing yemay mar harmon sang yemay mangarang. Ya tirigel na mo tatemil mem tetror kamam. Siragim ko tulo mo uling Leila Nira Island time. Eng me Harwo Wilter. Eng me Ensingeo. Tirigan me part at yan. Eudol o eng ilang Jackson Henry ba mo sa Saludo. Eng nga kambes na all facilitated yan to ko in Butter Land Sales. Di kyo maralwa siya ro kulto ko adabul. Euk kanya time kada ko stop hindi kita malir sirgit was yang argera ada ko ram ito torni le kada muklungal ada ko tore ergid mora le kita tiyan masa ada tiyan kambes na subudi del wase tirgen mil 1998 el mel ang awal blal wa batong ram lulat mo ko der krin morba igida ngar o gol mel morba nga ba ako nga 76 agi ang irma nga raw guru ang karuba kam lora gurule memang. Tapi agi ako na muli titirgal teruba kam ngani ako ra. Lengkira terkas musum. Kita terkas musum leng. Yal gasis akla ulang ngarngi. Belolang tirgal wi ketel blay mango akla. Luas tel nomre kal gasis akar kami wi tetelal ada. Obdila kal ngara gasis akla. Tetelal ada ulu dengwal me. Tetelal ada ulu texel me. Mang blor murtel ngara taltelal me ay maldartel ada dagal ngatel gausis akbar tirigel ilngara abul ada rogir ngara YouTube mar ngara TV mga nga ba maganda betok mandiak sa mamal di ofra switch elak takas musum Jackson Henry anamo tarak matangel lo more than 2 years
Maktiba sila ay sila kumilwa siya sila dil nga kama akambes sa Moses. Yagi ko na amlos martial ko na di terkaklar. Agi di ka ko dong emertia magyuk mo ko udaswam. Maulo mong nongila bilam Mr. Henry. Wasi kita mal lolgeng kita bulu mang giren bongila bilet may gelungil uniform orang maman mulmesra alas terra el altarra ak mutel te alom te adat te albla bring asulira Jackson ling masang mga omrael Morgan manat kertial tokol ki morur ngi le kor kumiu wasing ketemu adur adar belau mgiren etristing kau kubital o mesra al kor malungila bilet nga kataraman le ko tertergak la adat tialnya kulum das lo setia di tokor udas bak maring asuler seigit me kakkora miska algion man ngani ako dusem girit tirgagit okya gagit edol musum artil dia kaso edol dia katol musum bak miska ngara rumor edel mor ewalbu mor ebelbu sensoab Okay, jadi elbo kampes mal dia kan mal masaula arubra idung kau ma kambes mamoris na invite na kalmera show. Akmal appreciate ringileng gidra swadale otto da opinion gidra ara issue effect gid kadmal enjoy ringileng ngawakla amdur gidre tokora masil tirmar wa greg mar ada ledangrang gida enjoy tial freedom al baskida agidle constitution girik mo say freedom of expression magdigigun merade lagdak mo igel swag madek mo sing kada october do swed responsibly hindi ka tagukti october del tomelar mo laad for the sake of malaman la feeling ra rebek laad hindi kada ngaraw das legal maybe ringi ngora trigibele opting lending that's how we get things done. I will take my say the truth stings. That's the way it is. That's the way life is. Mga kamal bring asuliw mangawak mawagre kalau oleh ang atyak labi sangklil. Shandon, ooy, mal regular, mal patient with us. So lang, gida ulang atril kabilet, ang partly, kadukura morning, ras lidera Moses, amora, abot karaklug, it's a way of saying, you know, we feel your pain. At the same time, magandang lang wa, leirigidil, le shell, egal kay, Luay at masing we are optimistic masing al adal morabot kel to dem hay na mong ilahil tringi. Masing idel tel olbing lang magora symbol of optimism positive masing outcome ras lidra Moses sa mongil. Nga ka di wise mal merugara Moses leng siya tara ngarat tal siya masing Moses ka amle start off le socialist. This meron ka ulit kamnol mo point the change mo ngara free enterprise ma democracy malungilo daso mga kingut yale te lege so lang ek mo say thank you audience for all the years we spent le tawdaw the sweat hindi mal proud ng mo say katangar tiyang kambes I see. Masawad mo say tiyal kausi sa akla de facto think tank I see. Pagkabay ng ilutya ng mall, los iya bay maral bona fide del charter del think tank kargao campus point, Mang tiang agora me start off wise guk li imora. Al avel purpose ringiya wala ba ulas when me analyze otto da opinion for the purpose improve agagidele eudas ma public debate. El base ra knowledge ra educational knowledge, ma scientific evidence. Pagtik mo gagi, life goes on. Oy, alme Moses, mas kumang salut alme, sa naguk kuya special show ringi. Ala kami rubak. Pero ay say, Ma'am Saule, nawak lang kami marawak, Greg, Shandon, tigal teru rubak. I see. Waisi. Seng, galam namo etiurak. Etiurak ra. El almelbuil. Tru matal ko sila ko. Tiang congratulations sa multiple bigetel. Tiraga dia kalau mo sa ikal TV hindi kita multra matala TV hindi kita Mr. Solado ma Shandon ang artiang ma Greg ang arsay. Tiang
Ako mention till and after 9 years and tial tele tial namo 9 years lang aringia o tida tablot to ko ako tengo o tia challenges dia ka dilgita face ringi mo o tia bela ro gira ku kumes ringi wa isi ako te sel kada ma dia ka dilta ngatia do sa dai kal to ko ai gal do sa da sel tia ngade lo sa da ara belu magara ngara social function social function kada bol masalo isi to ko Abi sel marangalela wasi tiragai tamalom sarang dire malungil om so dire ilang sel bodal gi tertir el mail wasi nda kami matabo makukum voice out au the swim en modial kengei dia mak mas yo se dia kal lakal sebari ngartial ngaramadala TV malubel ngaramadala radio sel the fact wasi el am ahiril ngau the swiril ngulo otil morabuai lese ai galto ko o marte dia kal suam ku koravi o taul mora boy mar ada modong au dong el swim marung sei mang askelar guest for the last time is a man bring it len aku masang la sai kita un number 2 el gisal tara a challenge sa garding artiale self run a news operation ang doon nga niya costa ro kulto ko dorula especially al time la energy din la morba kada mo dependra sel business community government and business community mal bring la rolela advertisement alone almost non-existent hindi trigal bigal tial laya mal la mo mudu temlamo ko syokol rabek kora major event and ceremonies temlar tir no o seguida koramos el koro malur tia como man artia ka mal dia ka imol sense sel gibe tekim do tel sigang mal dia ka imol kora kidi tu ki mas ko may malam maral magimani maral me agidi sumariar ngil toy ngigel tu lo say labor of love o sel suam toy dia ka mom dasul koro kanya ngidil ngara hukti metia hukti share of the swim ma angara diregal suakal dido idulia say sel kotel proud del moment ka mama ngartia nga dia nga sel ko mes ka ngartia madala kamera di tiang apa to kal magkakrer ngal ka ngara al sel sa al mardil ngara al sel op tangar rikla sel kotel rujar mum sel tamem ta suba skill sel ngara under tutelet sera ngawak Mr. Henry sila bila kamaral mo rang rel belaw Ekmol mestri osi ulbui mako se kami kom karatiang etam lamo urior malung la rula se kami mestri tirgangal mlamo lo spera TMC training ground el mom ta swu by geldu ya kabalmenta recognize ra arir metengi titiril mo o imela maul man dira na improve program ra kabalmenta atir gai gid el ngaleged el start tiara ta al sela studio ra TMC sel ya kung nasa ang kota kau tutrela tial dangarngil tial namay tiura dangarngil program at tiang exercise sel one ra kota fundamental rights kita other belaw ngaral sa constitutional gi sel freedom ra kami mo kuldulaw do swim mababier el metiam ga muy el mu sa babier october tial sil TV program ma radio Kardi exercise say gidal one of fundamental rights gid. El mokte kasi say kada malisi iringi ka kat ka dong lado say tiang adiakal we should not take it for granted by getting misi ila to take it. Yang ngarnya alam telang gidil adra belu el malamol malmru ringi leng gukti ka dil gamam ngaram dal kamera direk morang gidil adra belu who is out there swalk move the swell gire la kabal mentringi mar leader sengi ma direction la kabal mentri kita el mimo kulduli maldim le sa kita swal dingu el kame morei tertial mo mangetiu rak ra do litel program mo tela kom sulang jak ko mal masaw terong nakadili kami ng atmok speech nga kalentia I see elang mo dia kang aral guru I see ding to ase ako gara adra blima itiang every week al sungut every Thursday
every Tuesday gimo breakfast ra Yokohama restaurant na makmaring asulit tinigil waitresses ra Yokohama man lungil ra ma'am. Il kora rehearse mo di mo sa. Agi mo siya magi muigel kora ang club tukol brada Western News mablada ning sira bulu mangarang misal gi mer tial tebra kasis ak hindi gi sal of course agi all nga igel sorry ra bulu I see. mang atara malmle mokter tial tukol milgat mokla adim le tial me masadra kamal mintergi masadra syugang argi misal wasit tial Compact Free Association iklugo kurgit om tabar mam dim na katal gim iti agi mibtigarang mam masaw darngi lo gila kamal mentra brigel agi ulta aul de swam girela para si sira kabulmen legal affecta ipagina das tamad tar other bela agi mle ulta angaram tumam tial dir ulta angaram girela alda do masyugang aram lur bela agi argue lo triar merredle it maglo ror tulubertir lo siga aldo la society gida awin na okla agi me spend af tokol temam ra tokora senkura compact yo gel wasay kang ina dire kan tara mal me clol router nga kasi sa akla kasi tel kil soldar amrigel ngarbela ngumid gitong kitrigit maklo am bebira maklo tol gi modul legi ulum dasel waseng ngara sindadul waseng di leakla ide ke religion se loitra kel cloud da obra pacific ngaram le ngarak tung yolel mangarak until siya gi blol masadri se yakrisi ela ablur belaw lultra ko klinga kabal mentabela at sugong mga yasomel mo emdu agi dire kam lamang adu ora kung senator ma presidente mar muod maralgara school mang sakal ko mutel te alle wase ko mal masaul mo sa mi sel gi mo lingiter kumiu e ko mem ko mo ka tita kan e ka si sa magi mo offer ti al microphone ra aga si sa akre al afternoon di ko lingiter gi ra ko imlakat stop المصادرة قبل من تلقيد نكلون يولد الرجول أكلوه لقد ستوب المصادرة سيوغان أرقيد نكلون يولد أكلوه بمولتو إرقميو رايقن ميتين ربواي للاقن ديقل سبيل أبلور بلاو الموميل على القيد الرجول التو أو دسويد القيد يتيانا أدي يقولوا بغليلا غوشي سأقلن ديقل يقولوا بغليلا ألدأدو سبيل المو otmak yakmla o mga orang wakla ya suku mengarngi ya ngidil adar belaw ngarngi soal mga adu soal iliak mga adu lo mangel tial blay lo mangel adar bay Henry Jackson malu ngo mangel campes malu ngo mangel legal dadu wasing special talk show ya di sabi mi ruli ako lang wakla ngagin mutl di malmol malgongel dia adlo marma magi metiang olga sortial bulul saw dagel ngani masaw dosa nakman mering asulira ako tak mering asulila ngawak lamayo tirigel dirli tiang masin ako tromu ulra bagor de tiura kan lam tel to yam lamo rak di kas aklam de tiura siragim ko tromu le sel ko ton mondar adar belaun berkamang a video bu ideal sal agril ko mamar adra a PNCC membeto kay gel ngawak lumetira mo kay titakang ara tretal wasang bakara mo krolot ya ing mo audio el alsil sensor lomtera rangal gati arwi gati albado ko tiya ala ako through TV station na right now na live stream ra inauguration ra president live stream ra tiyan lo merek mini Olympic ay gel maklog to ko mli part ra government self forum lari ra mlamo recognized ulo lo gela
hay international organization el promoter. Last but not least, the other bela order. If we go as far to the Buigra Micronesia. Agi di sel ko klubon niya ako ra ngarba training mga rang yang wakla mo ng sel the main share. Matedo Raigal Station Revela Road el Alsils at tirog dar imal tialblay. Bak mereng asuli ulel so kumendia ka okya ka tialblay tena sel lowre. Sel di liya ka best the most important part. Tiga ka imolsen sel ilgi mo sisibir tialblay. Liya ka mamadita ta magilabay expense ra wakla. Hindi sel message lugi mul untas luwase global goal mora other belau roboy ako rin luwase ulgo magiri let del gibri adil 1% hindi ubilandi ak malonita emre nga suli rogo luwase akaw sis aklal so mo blessed el survive en kami ululu text kami ululu dengwa kami uldi me argiur kama kami ul mosubul metlor kama aul mo tiang agora Asab el bekil sande que tengo angara tal telan madarngel laat el share ideas. Tirger rogu ngar outside the tial belau al suko mo moreng setiam que dia al endra al dadu. So mi ulo dar sa de sur berawak. Koman sulang God bless la TMC. Beloma Island, paradise of the